Ban penmi pisa na ka benda ban ajing Krishan ya ka Mauro Secondary School. Ka managing committee jong ka school, harangkat ka executive committee jong ka snong da ka wei ka jingmut. Kala shim ya ka rai ban penlong ya ka food fest kam variety sales ban ajing Krishan ya ka ne ka school. Ya ka ne ka food fest kam variety sales la plipat ba da uba GE lengdo ha ka jing don lang orang ba snong uba HBR lengdo nong pure bat kiwei pat kinong yalam jong kasnong. Habakaran na kani kasngi nagalyang uba GE lengdo ulayathu bahak snam ki baladep kasnong kalai kendo sibun ki jingye khamtam man penbiang ya kutulop jong kinong hikai bat ya kijing don kam jong ka school. Hanrei deitat hadin bagani ki isi batamai kala shimti ka school kala kiyo shaprang bat kinong hikai ru kimmat jingye isu haibidei bat katulop na ka benta ka jongki. Ulai ke jingi roy ke headmistress ke bala Tracy Tom ban pelajar ke por ban kentiu ban rak syakmat ia kini ke school ke bagi babun gi kena ke dai ke bawan na ke longyeng ke beduna ha ke yo ke kot ulah kentui ki kena pulie bagi dai ban Tracy Tom bat ban wan rak enam bat buram ia kini ke school. Wah, Lastama! Mana punya plastikon? Tuh. Lucky number 17. Mana? Lebih ni. Yang punya kanyau. Ano 17? Ya, berarti. Saya berarti. Arfau. Action. Markapur social media ke pemerintah ke state road ke information ya send ya spread ya kini news bakin one banya thiet banya pet nang ni mentah kesni namar kesni ke wasdang berkesni ke bukut ke dai mentah kesni te ya spread ya kini ke khubo bakin one no banya one thiet ya kidor ke bebit bat ke bebiang wala piwan slam kila bandu te kata dai khubo pila ban a seki wepan te kata dai na kalyang jongi bang aku ban suong ban sim kani ka kaburu khendiat khensoit ang bede pat ka Mauro winter game ka bangila pelong ka ban sedang nadu lasai ka sngi men step ka reporting time ka dai ka posan steng men step kanan da ka marathon bat yaki program ki ba dangsa bat ki program ki bangin peniat nin sedang ya yo snow na kowe ka por so kowe ka por bat kan sedon hukum kini kaca program aga sipo tarik ubenai Januari bagian sedon biang kistol kini ka food festival kawan pria dak seng semla ngatrai babaro nginyo bani simbenta biang aga sipo tarik jong Januari acara pemberi di kata di program nakaliang jong ka sedong berringkat berkeseng semla nyimai penbaik di tangkini kentien ngait ba nginya lek kemen but I bakani ke program jongi kanlang kapajok kabreshipon what ban conduct as a sports ke jongpi so ban I ke buram ke bakrau khamtam mi kino ikai namar gane ke jing e ke jongki yafi ikhna school ngakan mo bangaladon hapo isi la artem hagi por mensua tang seladan isi kambing ke begini keren kade kasalari na kabenta kinong hikai kade ke wai ke mat kaba man ke por ngisa ya keren ngai menta bat so banong ba
ngakaliang jonga hisimat ngapen pau badai na gini ki artali ki resort badai irang basnong badi skatrisnong kaba mi kamyo jingya kranso nomor kapisa pilain na benta ka salary jong kino hikairu biang lot na soman ay ka jingay kaba 100 na ka 100 kamtam ya kini ki artali ki resort kaba dei ka jing tray borba jong ki ngi lalay ngi su follow ya ka ay ka baki yaw maki dei maki ki ba implement dengan ay ka jingay kublay kerpang kamtam ya kiru kawai ka banga kwa panahon pan yapi ki khana school kanne ki Tracy Tom ki no hikai bagi so je piru kawai kaliang ban piriban je ki dakaba pi pensi Tom bela dero hakapor ki exam ki jopi pin late test class ki school kai kani ka jingba pelong ya kani kalong ba ikwa bangin race ka fun nga benta kajington kam kibabon hakal liangga school kajogi ngana request kamtam yakinong song makin ngomha maniano teluj mensip siya kani ka seal ka food fest ka bangikat kabalong benta kasi ngandom dakwa banbun kitintan nasimbe kani kaburu mani aware yapi kibayo singaw kani katunghong ka jonga mapinimi menta nalaki yeng kisam piniwan ban no senjang lang nakabenta ka jingdan kam jong gini ki hybrid ki jonga ki jongpi tetang gini ki kentian makandiat ni ngai kublay sa sisid kamtam yai headmistress mapilala man kandok kat kani kasyo ka jongpi kublay kani ka food fest kam variety sale in aid of the school ya ka school moro lapli menta kublay sibot Pacing kerdu hangi kalas syan isu ya im sah cingdum kiwai pat haji syan cintu pada cingtu kini kiam kadam samla ba ingin hati kau hatian burung tempat dajing presitam kaburom akor tongin rikendang tongin